Muraho neza nshuti bavandimwe muhereye hatandukanye ku migabane y'isi, abari mu gitondo tubahaye mwaramutse kandi aho bwije namwe tubahaye mwiriwe. Kibisanzwe kuri mikoro n'inkomezi James, akaba ari najye tugiye kubana muri aya makuru avuga muri iki gitondo tariki ya 20 z'ukwezi kwa 10 2025. Turahera mu karere ka Bigogo nkuko bisanzwe, tuzamuke mu karere ka Ho Plateau tugere no ku Ndondo. Amakuru avugwa nuko mu by'ukuri mu karere ka Bigogo abameze neza babyutse amahoro, kuko nejo barinjiye mu makanisa atandukanye aho basengera hatandukanye mu mihana itandukanye. Mu by'ukuri tukaba dukomeje gushimira zirangabo ziri haraza za FARDC ziyobewe n'uriya musore wacu Colonel Ntagawa. Mu by'ukuri Ntagawa aragerageza uko bishoboka kose agakomunikana n'abaturage ndetse n'abasore bari hari bakeya bagenda bahana amakuru, ugasanga mu by'ukuri akarere baragerageza kumetiriza ahantu abantu bari kubacungira umutekano ndetse n'amatungo aho ari inkaho ziragirwa. Mu by'ukuri ku buryo bababwira ati ntidukeneye ko mugeze hariya mugarukira ahangaha kubw'umutekano, ugasanga mu by'ukuri akarere karatuje kameze neza, nta ntambara iheruka, nta gitero giheruka, mu by'ukuri bameze neza. Mu karere k'imisozi miremire ariho Plateau mu gice cya Minembwe mu axe yose babyutse neza. Ejo abantu barinjiye bisanzwe nta mahoro, abaja mu mirimo itandukanye baragenda. Mu by'ukuri naho Amadubu kuvaho yigaruriye kara gace agakuraho ibirindiro bya 12e brigade hari ahantu, mu by'ukuri usanga ubaho bari hose, abaturage aho bari hose mu by'ukuri bafite amahoro, abahinga barahinga, ikibazo cy'inzara cyarashize rwose, abantu bameze neza ku buryo rwose bavuga ati nta bundi buyobozi, nta kindi gisirikare usibye AFC M23 twirwaneho. Mu gace k'Indondo naho bameze neza mu by'ukuri, nubwo ari ubungu basigaye basa nkaho bakomeza yenda gutotezwa n'ingabo z'igisirikare cy'u Burundi, ariko mu by'ukuri nabo nta ntambara ihari cyangwa se nta ntambara ihaheruka, baratuje bameze neza, bahinga barahinga, ibyo kurya barabifite bameze neza. Abagifite izo nka baragerageza rwose kuziragira, ugasanga nta kibazo bafite. Urebye nabo nubwo bari muri eneo isa nkaho irinzwe n'ingabo za FARDC n'iz'abarundi, ariko mu by'ukuri nabo bameze neza. Rero amakuru turahera Kamituga, amakuru ari gucicikana ku mbuga ahari ejo tariki ya 19 z'ukwezi kwa 10 mu masaha y'umugoroba. Hari amavideo y'igisirikare cy'u Burundi yagaragaye ndetse anasesekara kuri social media bivuga ko bari guhunga FC M23 twirwaneho. Ni mu gihe izo ngabo zo kwa Neva zari zoherejwe mu rugamba mu gice ca Kasika na Kalungu muri sheferi ya Rwindi, teritwari ya Mwenga mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Rero bakaba bamaze kuhava bakizwa n'amaguru. Amakuru akavuga ko ubu bari mu mujyi wa Kamituga kandi bakaba berekeje mu gace ka Nyamibungu. Rero mu by'ukuri nayo niyo makuru ahari, bikaba bikomeje guteza igisebo ingabo z'u Burundi zanze kuva mu gihugu ca Kongo, nyuma yaho AFC M23 ikomeje gusaba leta y'u Burundi ko yakura ingabo zabo ku butaka bwa Kongo. Turkiri ku basirikare b'igihugu cy'u Burundi, harani makuru ari gucicikana avuga ko abasirikare b'igihugu cy'u Burundi bari muco hagati bahaye Amadubu amasaha 28 yo kuba bavuye muri Mikenke na Minembwe. Amadubu narabasubiza ati mwibeshe gusa murase urusasu rumwe tubereke ko aha muri ari murenge muri gakondo yacu atari mu Cibitoke. Ni nyuma yaho igisoda c'abarundi aco gihagurutse mu gutoteza abaturage mu bwoko bw'abanyamurenge, kikabuza abaturage kurema amasoko ndetse kanabuza ubwisanzure, kikaba gishaka gusubira kugaba ibitero mu birindiro bya twirwaneho yabiri mu Mikenke ndetse no mu gice ca Minembwe. Ni nyuma yaho igisoda cagiye kifatikanya na Bazalendo, FDLR ndetse na FARDC kugaba ibitero bya hato na hato byateraga agace ka Rugezi, Amadubu n'iza Sarambwe ziri kugenzura kuri ubu. Gusaba abarundi bakaba nta kindi bashaka usibye kwirahuriraho umuriro batazabasha kuzimya. Ngayo nguko rero Ekembe nawe, Colonel Ekembe bivuga ko kuri ubu ari mu gipupu nawe ngo yahaye abana banza agasuzuguro aribo twirwaneho iri mu Mikenke iminsi 3.
nkaba nibaza niba Ekembe ubwe kera yaribagiwe ibyo yaboneye Murenge, gusa nawe ibyo yashatse azabibona. Ubwo tutarava mu cyo hagati, amakuru yizewe nuko Muniga Ntama ubu ngo nawe ari kumwe na FDLR 82 barahitwa Nyamara. Iyo kompani ya FDLR ndetse bikavuga ko zakora imyitozo cyangwa training mu gihugu cy'u Burundi. Intego yabo ni yindi ngo nukwica umunyamurenge, usigaye bakamwambutsa Rusizi akagenda iwabo mu Rwanda, ariko turazi ko bitazabashobokera. Inkuru dukesha ikinyamakuru, indi nkuru dukesha ikinyamakuru Kivu Info 24 iravuga ku gitabo canditswe n'abanditsi b'Abafaransa umugabo n'umugore. Ubwo turavuga couple bari mu rugendo muri Kivu y'Amajyaruguru, aho ni muri Nord Kivu, aho bavuga ko AFC M23 babohoye Kivu mu rwego rwo kugaragaza ishimwe n'icubahiro. Basabye Colonel Ngoma, umwe mu barwanashaka bagize uruhare mu kubohora Goma, kugira ngo agishyireho umukono nk'umuntu wagize uruhare mu byo kivuga. Murumva rero ko n'abanyamahanga bamaze kumenya ko AFC M23 aho iri imaze gutanga umutekano. Mu by'ukuri rero nabyo tukaba tubishimira ko izi ngabo zikomeje gutanga itandukaniro n'igisirikare cya leta ya Kongo. Amakuru dukesha ikinyamakuru Igihe gikorera mu gihugu gituranye cy'u Rwanda kiravuga ko Perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa yaburiye Tshisekedi, amwitsa ko kwica Joseph Kabila byatuma ahirikwa ku butegetsi. Ni nyuma yaho leta ya Kinshasa yakatiye urwo gupfa cyangwa se yahaye igihano c'urupfu uwahoze ari perezida wa Kongo Joseph Kabange Kabila. Rero uyu perezida wa Afurika y'Epfo akaba yamuburiye cyangwa akaba yamubwiye ati uramutse ukoze icyo kintu umenye ko ubutegetsi bwawe wahita ukubitwa na kudeta byihuse. Dusimbukire Uvira ahavugwa ikozanyaho rya FARDC na Wazalendo. Ni muri iri joro rikeye tariki ya 19 z'uku kwezi rishira kuri wa mbere, aho bivuga ko FARDC yarasanye na Wazalendo mu masaha ya 2:47 mu gace ka Mulongwe, ariko amakuru ataramenyekana rero akaba ari icyateje uko kurasana. Ariko kandi biranasanzwe ko mu gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ko gusinda ukaba wanarasa bagenzi bawe cyangwa se mukarasana mukagirana ubwumvikane buke hagati ubwanyu, kurasa isasu ni nko kunywa amazi kubera kutagira discipline y'iki gisirikare cya FARDC. Mu by'ukuri Wazalendo na FARDC mu by'ukuri bakaba badacana waka muri karagace ka Kivu, babaye nk'intozi cyangwa se inzuki washize mu gicupa, nizo ubwazo wazishize mu gicupa ntabwo bitinda kabiri zitararyana. Rero ubwabo kuba bari muri Uvira ntabwo basiba kurasana umunsi ku wundi. Rero murakoze, ayo niyo makuru y'iki gitondo twateguriye kuri Kabara TV1. Tunabasaba gukomeza gukora subscribe, like na comment na share. Rero mukamwari kumwe na Nkomezi James, mugira umunsi mwiza.